Reka makuru yacu tuyakomereze hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Nyanza mu murenge wa Nyagisozi habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa kuri uno munsi kw'iki gicamunsi ku itariki 18 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2025 dusatira umwaka 2026. Nyanza habereye ibiteye ubwoba, amahano akomeye cyane, abaturage barize abandi intimba iba nyinshi. Umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 22 y'amavuko yasambanyijwe n'abagabo babiri, ndetse kugeza izi saha uyu mwana nyababyeyi bahise bayikuramo bitewe nuko bamusambanyije bikamugiraho ingaruka. Aba bagabo bose batawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB bakurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure bikamugiraho ingaruka, dore yuko iki cyaha kiguhamye ushaka guhanishwa igifungo cy'imyaka 30 gishobora kwiyongera kikagera ku gifungo cya burundu. Ndiyo ko kano kabari uno mwana bamusambanyirijemo kahise kanafungwa, ndetse n'abagakoreragamo bose bakahita batabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu habereye ibyarijije abanyarwanda benshi cyane, ni mu gihe abanyerondo batatu hamwe n'umukuru w'umudugudu ndetse na mutekano bakurikiranwe icyaha cyo gukubita abaturage babiri, umwe akahita hasiga ubuzima undi agakomereka. Ni mu gihe mu masaha ya saa 2 za nijoro bari bari kuri patrouille ku irondo ry'umwuga bacunga umutekano. Bano bagabo baturuka ku kabari mu masaha ya saa 2 ndetse baza batongana batukana ku babyeyi. Bageze mu muhanda bahura na bano banyerondo batangira kubarisha agashino ka banyina, ubwo batukanaga ibitutsi nyandagazi, ibitutsi bitemewe. Bano banyerondo bafata bano bagabo bicaza hasi, ubundi umusinzi umwe abwira umunyerondo ati gace nyoko. Umunyerondo ararakara akubita urushyi uwo musinzi. Umusinzi arangije bose aravuga ati ko muri hano mwese muri imbwa mbi cyane, ni gute abantu b'abagabo barara ku muhanda bakanagujwe wagira ngo nta kazi bagira. Ini ncamake y'amakuru nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Nyanza mu murenge wa Nyagisozi ahabereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 22 y'amavuko yafashwe ku ngufu n'abagabo babiri, ndetse aba bagabo bamufashe ku ngufu kugeza ubwo uyu mwana w'umukobwa ava byanga gukama, dore ko uyu mwana w'umukobwa bamugejeje kwa muganga bagasanga nyababyeyi yiwe yagize ikibazo, magingo aya ngaya bayikuyemo. Ni mu gihe ubugenzacyaha bufatanyije na polisi bwataye muri yombi aba bagabo babiri bakurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure bikamuviramo ingaruka. Iki cyaha iyo kiguhamye ushobora guhanishwa igifungo cya burundu. Mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu habereye ibiteye ubwoba. Umukuru w'umudugudu hamwe n'abanyerondo bakurikiranweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa abagabo babiri baraye bakubiswe ku iki gicamunsi ku itariki 18 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2025 dusatira umwaka w'2026, dore yuko bano banyerondo n'umukuru w'umudugudu barangije gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Imva n'imvano kuntu byagenze kugira ngo bano banyerondo n'umukuru w'umudugudu bisange bakubise bano baturage. Hari mu masaha ya saa 2 z'ijoro bari kuri patrouille, ndetse bano baturage baza basinze bavuye ku kabari baza batukana, nibwo banyerondo babahagaritse barangije nabo barabatuka. Abanyerondo bagira umujinya barangije bakubita bano baturage ndetse barakomereka bihagije. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka. Nimba rwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Gihe mwari mubana mwana makuru, nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire, muzawurye ntuzabarye. Ubwo noheri zaba ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12.